Aja soba tiba samang di wikugan. Uko hilstep movement ko taknakta menji pataro ya episode bimang ko songi meeting hote resolution takke Delhi una tokang ha Indira Gandhi Prime Minister ko tinchen Indira Gandhi Prime Minister ko tungo ya de asamo golma ongi jok garurang mani ting jok uni men bisona mai ko tan sinangen uni men Captain Sangma ko kamate na Congress to napo nangna nga hilstep kon gen Biana pangaha, ande pakan dong mereka ha, ande ba beben nama ha, nanti nikalai kuman bah, ande ba bakan akan kita bang kita kongres tu napi kita kali kemen, ya hill state kode, mantau ba, parti ko kalau kita kerja dong barang dong, nanti garurang deh, ya UDP sekali episode ko kalah aja, ande ba bibi indo mang, bintang tak kasih dalga barang, ko aju metangnya tak lata ha, ko dia sangma ba Mida kongres ni alok alako man putungo ya UDP de kongres te angni bobo nongguno. Ini melia dol kini kone ang sok tananggen. Ini dol sade kongres belaka manjawani mun UDP de komjurunga ikut mangke nim tanci UDP de kasih parti naton karo kemudian kasih parti paya. Ongja ini melia UDP de tahu kasih orang aganinga ya karo parti sa 나시만 가로랑도 위징조 이거를 가로 비샤 같은 예 비샤 고치가 안도 못하게 날라띠 나로이야 날라하라 예 나중에 가로 비샤 건 네판티 될 치건 가시나인조 나무를 망불고 작마 차보니 아가니가 예 가시를 빼란데네 아가나 빼란 딸한테 가차비니 종아다 말음하고 내리 가시하죠 방가하죠 고리하죠 이 파기 갈라가다가 Nanti kita hancur jupak na dengan UDP ko. Ya UDP ada garo parti sa wali man hancur raba pulna. Aro hancur ko garo semua ko belakat nani anak simango ya kupon siya anak naska. I feel very sad to hear Angan amin kenana dukunga. lectures of different leaders Dendang parti rangi agana rangko kenayang amin dukunga. just to get the votes. Bot mamangku bandang mo togi They will agana. cheat and lie. Wamang togi saboke. And they always say, Pangnan tegi agania. during election, Election somoyo de. promise heaven also. Bangma kon kura sakeri. Promise everything in the world. Akan sa kamat kun unat ta. Whatever the people ask, Jai coba mandira akan bu. promise them that you'll give it. Mandirang ya boleh akan prabu wal bojok. Don't you know that it is not possible? Ya ramdong nan jawa. I'm not come here to give you promises. Nasibang nangat kura sak nari baja. I thank God for bringing me here to this place, Dengnakpara, the extreme corner of Garo Hills. Ang iso ko matela ya tingnak para ya nang sa nang griyo na sokpay. I'm so happy today. Ang daplik kusyo nga. So happy today Nam memang sa kisi to kadu. meet all of you here in this constituency. Ya kalsin sini banga mandirang ko naki ang kusyo nga. To see and meet all of you. Nasibang ko ba grung na nakta ba mani. At least when I go back from here, Ang ay ano ni ang ode. when our leaders go back from here, Lidarang ano ni yang haude. after the election, Election zaman people should not say, mandirang tigi akan nang they jawa. have promised on the top of the ground in front of the school, Na ndake kulok mukhango nigi kura in sakachem. the public function. Public meeting on nandigi akan achem. That road will be done within no time. Ya suruh kurang ko tharigen ni batakat I can always promise now that school also we will do. School ko nga tharke tharigen ya kura sakanga. But without knowing, no, 1 minute, without knowing the facts, Ano ba ya plak officer ni ngoma yung ko I cannot promise you anything here. Ya plak masih jaban so ati ko ba kangen. It is the first time that I've been in this place. Uni mas kan ba ya no It ngani is the ya. first time that I know that there's a school here. Ya kan ba ya no school ngani haban tinga. How can I give you promises right now? Anga daw nang masukpay ya ko nagtala di My ngani ko promise kura is that I can give you today. Anga dalo ya ko gel yang kura sakna. As the president of the party, Anga party ni gabong ni. as the MLA and as the speaker of the assembly, Anga MLA nga ro, assembly ni speaker bong nga. though I'm not a part of the government myself, Anga ba government ni bakte sangja. though the party is there in the government, Hindi ba ang party government no back na. happens to be the minister who is from our party UDP, Tini minister ribang item Mr. Lakman Rumboy. Lakman Rumboy I assure you today anga iko ino me that sokke I take Mr. Chairman, Modi. Mr. Modi. Oh, Mr. Modi, you have Mr. Modi here also. So when you come back after the election to Shillong, I introduce you to Mr. Rumboy, who is the minister. Modi mara ay no Modi haksa dunga
ini menanga biko election zamano lengboy minister donga jan lakben boy home minister education minister unar mangi angaya na cuma ni school ang kemen agan tiga game ni kaya pura sakainya. You take your time how to translate. Yeah. Ensure that there should not be any kind of miscommunication to them. Acha. On my speech. Acha. Ya semuanya nangni akan halapio nanyo mamun nakeba gwale akan panapini akan ya. Because as I had said during election, sometimes people they just promise and assured everything to do. Sabarang de entire petra kametungon original agan na bakti agan baktami pura sakatana. Because during election they said you promise, you assure anything. After that people will forget your candidate is already winning. More? 우리 그러면 아간이 bakti 아간인 자만들 안사당이 간데스도 아마따라만 걔는 다카르 동잖아. It was really a very big pleasure for me to be here in this place. Ya semuanya ya nona ya isyurang ko taknakta ang naba namin. I came here to support Bakredson Marak. CH Marak. Aro ya no sokpa ya Kedison Marak na support kanakta. You know why I want to support Bakredson? Na simang na kaninga maini gibenang Kedison ko support kainga. Aro daluya mungsong batek tinguna sokpa pa chief guest atingna na main ya district council ni gamen aro tingni ya ulul somdong ating pa mandirang ni jangi tangani diwal cholo nang ni gamen wana main tem atingna aganang ha yan dalu atingni autonomous district council ko pido na niara maina isa pido ne atem dala kyati to ne atem yan atik datni niam retirang ko atik tidis na lang ko sa pido ne nga uni gamen ating ya election ko dingtai kanna nang no yan ating regional party national party si ating bersih of board skuna o bersih of tok skuna ten national party si tulang ha daloya hazal ni kongressa bersih ni election no dingtang mancha united democratic ni party ni dal ke parang ri bai ating ni gamsa ki pa vote ko united democratic party na vote ko nagta wamang ten big party apuni antang ni mamang ni negani wamang ni Silong Songje Mau Khasias ni Jantia Hills ni district council donga yanu mamang ban ini kani Greek ko nasimang na para kama ha dana Garo Hills autonomous district council era maini gumen bersih o bersih thamna dolma ko manja ha yani gumen amen nagana ha maina tingan dalo election ma tingo sachang sobar chabor aude dalo election na chabor aude nasimang salu baca kaka aru jauh baca kaya kemet ko toktal kaya nasional mana agana ngaha uni kemen dalo je kepen parti rang national party rang tangka sual na dalo hidi ngaha thani ba wakali jako lakske thani ba jako lak sopunga thani ba wakalang ni jako lak kongres dalo ya walgini ni gese poswal na wamang hidi ko ngaha dalo na simaya ko namna kenma dalo tini speaker ni agana ngaba na tini Botko nam me district council na ne asong tiga ko judge ko pangna nang ne kani kana asong nang ne kenma dalwa sanga ha sangani ko sanga ha dalwa den thamacha Meghalaya state ko delpa assembly ni owa wadin thamacha sit jatna autonomous district council na sani ko mesa dalo athuna ri ba umjao de minor ri ba ke dalo ni sakani tini assembly ko delga bara athuna ri ba ha ya autonomous district council na mangi baja ni ba sit jat prani gamen dalong siani ko nike atnya akin ko gori ko dulun me ko waren ko chipido na ko nike wamang kaok se atina support kanari baya uni gamen dalo regional party na phongen ma national party na phongen ni nasimang ko singani ko dakaha ya ko ate kiskanan de pi chanchi asit jatrang alsom tangna chiga tangna jatna sacrifice kai antang na vote ko bhabu ni wa kana ha